صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها برها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن بن أحمد القاضي ثم إلى روحه وبهذا المقام الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد خان عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an faslun utawi ku fasal thumma yaqdillahu ta'ala nuli kari-kari mutusi sab Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala mutusi bainal khalaik ing dalem antarane pira-pira makhluk. Fa idza waqafu mongko ari kalani padha mandeg sapa si khalaik baina yadayillah ing dalem napa niku baina yadayillahi ta'ala ing dalem antarane ing dalem ngersani ing dalem antarane ngersane Gusti Allah baina yadayillahi ing dalem antarane ngersane Gusti Allah kila mongko den ucapaken apa sing den ucapno aina iku ing dalem endi ashabul madzalimi utawi pira-pira wong kang anduweni napa niku wong kang anduweni panganiaya aina iku ing dalem endi ashabul madzalimi utawi pira-pira wong kang anduweni penganiaya penganiayan. Fayataqaddamu mongko maju sapa rajulani wong lanang loro fayukhadhu mongko den napa niku fayukhadhu mongko den alap mongko den ambil den alap apa sing den alap min hasanatiz zalimini min hasanatiz zalimi saking kebagusane saking pira-pira kebagusane wong kang zalim min hasanatiz zalimi saking pira-pira kebagusane wong kang zalim fatudfa'u mongko den weneaken diberikan ila mazlumihi maring wong kang den fatudfa'u mongko den alap apa si hasanat fatudfa'u mongko den alap apa si hasanatiz zalim fatudfa'u mongko den weneaken meten alap fatudfa'u mongko den weneaken den paringaken niku lho fatudfa'u mongko den weneaken apa si hasanatuz zalim den weneaken ila mazlumihi maring napa niku mazlumihi maring wong kang den kaniaya zalim ila mazlumihi maring wong kang den zalimi si zalim ila mazlumihi maring wong kang den kaniaya zalim. Yauma la dinara ing dalam dinane ora ana dinar iku maujud wala dirham lan ora ana dirham iku maujud yani ndak payu. Fala yazalu mongko ora leren-leren fala yazalu mongko ora leren-leren sapa zalim iku yastaufa nuhoni memberi atau membayar yastaufa iku nuhoni sapa zalim min hasanatihi saking pira-pira kebagusane zalim hatta la yabqa sehingga ora keri tak tersisa
lahu kadue zalim apa hasanatun siji kebagusan, hatta la yabqa singgo ora keri lahu kadue zalim apa hasanatun kebagusan, fayukhadhu mongko den alap den ambil apa sing den alap min sayiatil madlumi saking pira-pira kaeleane pira-pira wong kang den kaniaya, faturaddu mongko den balekaken faturaddu mongko den balekaken apa si sayiat alaihi ing atase napa niku fayukhadhu mongko den fatukhadhu yukhadhu napa takne ya fayukhadhu faturaddu taknya faturaddu mongko den faturaddu mongko den balekaken faturaddu mongko den balekaken apa si sayiatil mazlum den balekaken alaihi ing atase zalim. Fa idza faragat mongko ari farida faragat mongko ari kalani subung entek, fa idza faragat mongko ari kalani wis entek apa hasanatuhu pira-pira amal bagus si zalim, qila mongko den ucapaken apa sing den ijabno irji ila ummikal hawiyah, irji bali sapa sira zalim ila ummika maring pelindungan siro, yani maring panggonan siro al hawiyah ila ummikal hawiyah maring napa panggonan siro kang rupa neraka hawiyah, fa innahu mongko sak temene kelakuan iku la zulma ora ana kaningayan al yauma ing dalem dina iki, innallaha sak temene Gusti Allah iku sari'ul hisabi zat kang cepet hisabe, gelis hisabe, cepet hisabe, yakni tegese sari'ul mujazi tegese kang cepet oleh bales, yakni ngarepaken yakni ngersakaken sapa Allah ing napa niku dawuh sari'ul hisab sari'ul mujazati ing oleh ing gelise utawa cepete balesi oleh bales. Qila mongko den ucapaken fa idza faragat mongko ari kalane wis entek apa hasanatuhu kaapiane si zalim, qila mongko den ucapaken apa sing den ucapno irji ila ummikal hawiyah, irji bali sira ila ummika maring ila ummikal hawiyati maring panggonan sira kang rupa neraka hawiyah. Dadi ummi nika maknana nggon balik tempat. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Hawiyah tempat kembalinya kenangan aboli yang kui orang-orang sekone amal kebagusna iki penika hawiyah fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, nasallallahu alaihi wal afiyah. Ini kan Al-Qur'an pada ummi tempat pelindungan, tempat napanya mana panggunan abeli kenangan al-hawiyah, itu mereka ummi pon neka ampun sekut banyak keterangan tentang madzalim, tentang perkara-perkara yang berkaitan kelaban kezaliman. Jadi kuaku bila pun orang peneka bakal neremah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang gula pada ambu ing ngarsanipun Gusti Allah. Beng sebeng orang nikah untuk diminta pertanggungan jawab dening Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika
ampun bodek ngarsane pun Gusti Allah pas beda debu aina ashabul mazalim kema orang-orang sandi ngane ngajeh bila nodik ning dunya siapa setomane kane ngajeh fa yataqaddamu rajulani bada orang dua ada mon dua ria mon pas telok mon empat mon lima mon 10 mon palo mon sedisa kane ngajeh kapi fayataqaddamu rajulani bada orang dua maju ana ya Allah ana ya Rabb dan kaulah Gusti apa buat nuntut setia lamba orang retoman nokol kake pola nokolah punten ya Rabb lamba orang retoman meso kake mesona punten ya Rabb toman orang yang ngerugi akika ke urusan dunia kake tipu kake denggendeng kake kemplang ya apa ban setia melesah punten kula nyoon kebagusna ya Rabb. Nah, karena saat neka yauma la dirhama la yauma la dinar wala dirham saat neka tak maju dinar dirham neka tak maju. PC cerikan, PC kertas, PC poloan boleh buan. Tambah tak maju, makin mun percarpet tak maju. Makin ki bederken obeng nika kuaku yauma la dirhama la dinar wala dirham neng are dinar ben dirham nika tada guna nampunan seberguna cuma kebagusan kau nyoon kebagusan Gusti fayukhadhu min hasanati zalim fatudfa'u ila madlumihi yauma la dinar wala dirham kalak kebagusna orang-orang sezalim gelak ngajinna umronna musi haji hajinna pasanna sholatta kalak kapi ibaki dak mazlum dak orang sekane ngaja sampai tak sama sekali hatta la yabqa lahu hasanatun sampai kebagusan sitong tak ada gurcang pun cek gurcang fayukhadhu min sayyiatil mazlumi faturaddu alaih karena pun tak ada kebagusna maka kecuba na si mazlum orang sek kane ngaja kecuba na orang sek kane ngaja dosa na orang sek kane ngaja kala fadudfa'u alaih bagi da orang sek kane ngaja mangkan cak pusing mun kane ngaja orang cak sompak biasa ba ya cak ngabunga ya mula urusan PC cak butuh PC pas cak joko orang artinya tak mungkin tak beles kuku dengan akhirat nika. Jadi cak berlarut-larut dalam bingung dalam napanya mana galau seterusnya sehingga tadi kesemangatan dalam odik dengan atas dunia nika. Kidar macam lepas pasti dengan nika tipu orang, ngejoko orang, ngobu sape ke berburu ya weh udah mah. Ya tipu bi orang. Coko-coko bi orang jual beli tipu usaha ka saya tipu arwah tipu muka arwah tipu jualan dia tipu coko-coko orang ya mau tidak mau saya tak sompek tapi jangan terus berlarut-larut sompek nika anapa kuaku dengan akhirat nika dadi kebagusan kula panjenengan la tatafakkar fi dhulmi man dhalamak fayaghladu qalbuka wa yakthuru hikduka wa yadumu ghaidhuka la tatafakkar fi dhulmi man dhalamak jangan memikirkan kezaliman orang yang telah mendolimimu jangan terus berlarut-larut jangan terlalu banyak mikir gila wis elang dari menjela elang ampun lek tipu orang fayaghladu qalbuk wa yakthuru hikduk wa yadumu ghaidhuk karena kamu terus menerus memikirkan kezaliman orang lain yang telah mendolimimu maka hatimu akan berat dendammu semakin terus dendammu akan semakin bertambah akan semakin membara wa yadumu ghaidhuk dan kemarahanmu akan kekal akan terus menerus pegel ke orang tak remare dendam ke orang tak tos botos
Nakona kada orang dak ate oneng sampai ndak pelaku na. Oneng sampai ndak pelaku na. Harus sing ngane ngaji kangkor, harus congko-congkor, harus nipu singko oneng. Terus derma. Alasan saya saurakin tak ada, saya bagi tak ada, ya beda geriki lah ketok tang geriki lah kalah lagi ganti na jua. Kenapa geriki? Di otang 7 juta, berapa ya tang geriki 7 juta lah kalah. Cereng tak butuh geriki, gerikin ki butuh. Maka la tatafakkar ceknya banyak mikir pun. Saya elang ya di nama elang, dia lagi gadung ponan. Kemarin yang ngesteteh. Cek kerja sama bi orang ngane ka boleh, cek ala ka bi orang ngane, cek mak semak do orang ngane ngaje nikah. La tatafakkar fi dhulmi man dhalamak fayaghladu qalbuk wa yakthuru hikduk wa yadumu ghaidhuk. Jangan memikirkan kezaliman orang yang telah mendolimimu sehingga hatimu berat, dendammu bertambah dan kemarahanmu akan kekal selama-lamanya. Oh di ngamuk terus, bakal terus ke orang. Ya. Benih orang je yang mirip lah bakal polan mirip. Kan mirip bela bakal. Padu bi se congko-congko polan mirip bela bakal. Masya Allah, kita tona ate-ate si bersih renganika ya. Benih ate orang, benih ate na orang ngak, ki wallahu alam mun ngak gula. Kisal ketemu orang ngak ni lepak gelebay. Hari sama tada peseri si congoco. Urbaur sing ngane ngaje pas ngerayen sepeda motor apa ki pas oh tangi tak sahur waduh tambah nget kata. Tapi kuaku ning akhirat. Yauma la dinar wala dirham, dina saya tak paju dinar ben dirham kecuali saya sarin apa amal kebagusan kapi terotan dia kecubaan. Nggih semakin banyak ngene ngajene ka orang semakin etat petat semakin car kacir amal ibadahna bila tak ada kebagusan saya bagi ka orang maka kecubaan orang lain gelek tanggung ban orang sing ngene ngaja. Naudzubillah. Taib. Ampun banyak keterangan-keterangan tentang nikah. Mulai beli boleh lesok. Mari tentang dolim nikah. Dolim saya tak sapora. Dolim saya tunda sapora nah. Dolim saya kembang sapora. Dolim dolim nah. Dolim ngane ngaje de Gusti Allah sa'ruba kesyirikan. Nikah saya tak bakal sapora. Dolim saya tunda sapora nah. Bila orang saya kane ngaje kedolim na isa si mazlum orang si kadang ngaji ni kanya pora pura sa pora dolim si gempang sa pora antara natusa nika sokora tobat tongku insyaallah sa pora tusa. Baik. Wa ala hadza lan ngatasi ikilah ashabul mazlum ashabul mazalim ndi niku ashab dukur niku. Wa ala hadza lan ngatasi ikilah ashabul mazalim pengkir aina qila aina ashabul madzalim ni kala wa ala hadza lan ngatasi ikilah ashabul madzalim jaa taqwa fil khabari ing dalam hadis jaa taqwa fil khabari ing dalam hadis rupane auhallahu taala auha paring wahyu sapa Allahu taala Gusti Allah taala ila Musa alaihi salam maring Nabi Musa alaihi salam ankul ing yento ngucapo sapa sira Musa li qaumika maring kaum sira in fa'alu haslatan wahidatan adkhiluhumul jannah in fa'alu lamun gawe kebagusan sapa kaum khoslatan ing siji pekerti wahidatan kang siji khoslatan ing pekerti wahidatan kang siji adkhalahumul jannah adkhalahum mongko nglebokaken sapa Allah hum ing kaum nglebokno al jannata ing swarga. In fa'alu lamun agawe sapa si kaumuka khoslatan ing pekerti wahidatan kang siji
adkhala moko nglebokaken sapa Allahum ing kaum adkhala moko nglebokaken hum ing kaum sapa Allahu Gusti Allah nglebono al jannata ing swarga. Faqala mongko dawuh sapa Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam mun ngedingnya mana Nabi nyebut alaihi salam coba kala abi nyamana beli nyamana Syekh Abdul Qadir sampean nyaut radhiyallahu an nyamana Nabi sampai kala abi nyamana beli Musa alaihi salam kudu nyaut cek kala bareng nyamana beli wa ma hiya wa malan iku napa hiya utawi khoslatun wahidah. Qala mongko jawab sapa Allah taala Gusti Allah taala ayyardu khosmahum ayyardu yento jaluk ridho sapa kaum khusamaahum marena alif ni kepada hamzah nggih tak ketara geng khusamaahum bene khosmahum khusamaahum ing piro-piro napa niku khusamaahum ing piro-piro musuhi kaum yakni musuh di akhirat meneh waku orang se nuntut tuh yang gep moso ponan ayyardu yen to njaluk ridho sapa si kaum khusamaahum ing piro-piro padune utawa musuhne kaum. Qala mongko jawab sapa Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, ilahi do Gusti fa ing kanu mongko lamun wonten sinten khusama sapa khusama niku gotamatu teman-teman pun sedo sinten khusama katipun panapa mon sedo Gusti orang sebakal nuntut bagi ning akhirat nika mula sedo katipun panapa. Qala mongko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ya Musa he Musa alaihi salam fa inni sak temene ingsun iku hayyun urip la amutu ora bakal mati sapa ingsun abadan sak lawas-lawasi. Kul ngucap sapa sira lahum maring kaumuka yarduni jalu ridho sapa si kaumuka ni ing ingsun. Qala mongko jawab sapa Nabi Musa alaihi salam kaifa yardawna hale koyok nopo nyuwun keridhoan sapa kaum ka ing panjenengan pripun carane Gusti. Qala mongko dawuh mongko jawab sapa Allah taala Gusti Allah taala bi arbaati asya kelawan papat pira-pira perkara. Nah karena orang-orang nih kekuaku ning akhirat patang tuntut biasan patang tuntut ini kan moso si A nuntut si B nuntut si Z terus nuntut fulan nuntut fulan nuntut fulan patang tuntut kekuaku ning akhirat nih kan anak nuntut kering tua bawahan nuntut da atasan koli nuntut kejereken terus nuntut kapi nih ada si tak nuntut masalah apa ya masalah sholat masalah basah tengah apa enggak kemau nuntut orang lain saya kocain saya yenye saya cacat masalah pribadi aroba pese aroba tanggungan aroba enjemen sebarang pun sendok pereng sekecil jeru mun ki bisa mutamawal mun ki bisa jual ki bisa robese tetap ada tuntutan pasti bertuntutan tak mungkin ada tuntutan hal sepaling kene baterai gini tapi ini kemutamawal bederken kinangan tetap ada tuntutan maka sandi tanggungan naroba enjeman pese enjeman bareng mun sambian mampu itu dibebeli mun tak mampu karena ki napanya mana beda napanya mana mungkin ki bene jatuh timbun tapi harus oneng anak binih ni kekutu oneng kon di otang de ruah rajin seberia pesen ruah bernai sengkok rajin seberia peseri din ruah pesenre din ria sini kare din tabungan ada din urunan ada din masjid kutu tahu mau nenten buka tuh pak urusan nikah takok kuaku tuntutan dengan akhirat nikah
Nah, karena begitu berat tah masalah raddul madzalim, membeli kezaliman panika. Singka pun lah terangaki berempan kaleh. Sampai hewan saya tak bertanduk. Soro nyuruduk bi Gusti Allah karena neng dunya bilang teman nyuruduk. Saya ngetek, soro ngetek, saya nyampar, soro nyampar hewan nih kan. Nutuaki sifat adil Gusti Allah. Nah, karena dahsyat tengah ni kekuaku yaumal hisab ni ka. Sedangkan Allah Taala andi sifat sari'ul hisab. Tingkan Allah Taala ni ka napa cepat melesah, cepat perhitungan dan tak perhitungan kalkulator habis enten tapi ki kabeh hisab dening Gusti Allah. Tung situng orang ni ka. Karena begitu berat tah. Begitu dahsyat tah. Neng tina saya tak paju dirham ben dinar panika kecuali amal ibadah saya paju saya berharga. Maka Allah Subhanahu wa taala apareng wahyu dekat Nabi Musa alaihi salam. Kepada kaum umat ayyardu khusama'ahum. Kebala Musa ya da umat-umat kebala bahwa umat abaan kaum abaan soro tuli mentari dona da orang-orang sebekal tadi khusama khosmak waku sebekal apa tua ya dan Gusti Allah saling membela diri tak terima orang ini kemun masuk surga Gusti obang kula ki orang nikah tak terima orang ini ki masuk surga Gusti kula toman cacat kula toman pesoen kula toman tokolen sebelum mereka terjadi debun Gusti Allah dekat Nabi Musa soro medridona ayyardaw khusama'ahum mon ki beda sek kane ngaja nyaman di salah da orang ki beda kempang minta sepora lah orang mula mati mon aroba bareng bisa ibabali dah ahli waris mon arobalena bareng ghibah namimah mencoba nyaman nah tungat tu ben sepitorot tah secat nyacat orang bo ni katusar aja nih kan nyacat orang benika maka nat sombaje tak tome pede nyacat nikah umpama bedere ngatanya jadi mabungkan fulan bin fulan cak nyebut cacat orang kecuali tak ada cara boleh kecuali kelaban cara nyebut cacat tah mungkin bisa cara lain caranya oh bungkone pengkira buan temorembong sama negang pengkir gapuro matalan iki sebut nek kebai cak sampai nyebut cacat tak kecuba ben kekorangan paham jangan gue lagi takok termasuk kak muka cacat orang lain takok termasuk anyama kak muka kekorangan orang lain sebut napa sekira ata nyebut kecuba nah otak cacat tak aceta bunggon nah sepeda motor matalan oh orang ngeruwa dayar korang ruwa korang ria koraja lah saya kebateraki takoen kelaban nyebut ngak nekat takok termasuk kak muka apa orang cat nyacat orang ini kemudian hisap benar kok dengan akhirat lah terkecuali tak ada cara boleh bungko cet pada perumahan kalau pada kapi mau perumahan mulai dari congapan kabit masuk sampai ke budi cet pada potong na pada lebar pada paving na pada tak bisa nyebut bungkon orangnya sedaya orang seruah orang sekurang rian orang selah baru nyebut mun pacet ada cara lain kecuali kelaban cara nyebut kekurangan sampai ngak nih ke para ulama nih ke ajegeh cek sampai kak muka ai pa orang cacat orang takut nih ke kuaku termasuk mazalim takut termasuk bareng se kelebu deka napa zalim ngani ngaja takut nek masuk dekat khusama orang-orang sebekal apa tu ya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala ya mun ki odik nyaman orang kok sing ngrasane kon soro tang mata dia tok le
bodo mon tut ketut di sing ngrasane. Kok letak nyaman rezeki polan tut ketut santak. Biasan semak mun tut ketut son. Iya kok sapa ora nek sebenyak. Oh, iya. Ano ka engko sing ngarep sandala kakir. Jumatan lo iya engko. Aja telo kali iya telo kali engko do telo kali. Iya tak apa-apa, sapa ora. Namun kiodi orang yang nyaman. Jadi Nabi Musa tanya dekat Allah Subhanahu wa taala, "Ilahi fa in kanu qad matu." Lalu bagaimana jika mereka sudah meninggal ya Rabb? Mereka sudah mati. Orang yang pernah aku zalimi ternyata orangnya telah meninggal, telah mati ya Allah. Bagaimana cara kami untuk meminta ridhonya, untuk meminta istirda, minta ridho, minta halal istihlal. Dari mana cara orang pola mati? Mon kiodi bisa menor barang berbalik ahli waris. Aruba oba ngincemen apa selain bisa berbalik ahli waris. Tapi mon aruba lain. Otaba aruba barang tapi ada sek berbali orang nak kasih mati. Istirda minta ridho. Maka orang mon ishad reng mati kak sah. Mak bola almarhum nekan di enceman. Kaulah atas nama sahibul ibtila nyoon pangabruan jangan saya luar iya mun keng karo 2.000 mun 10 juta nak gelu cak buru ngabru deh iya bedoreng saben reng mate saya isyad masakib orang ini reng seiman mau nanya mereng iman tetap bagus hanya mereng Islam tetap bagus pokoknya situng kenangan pokok situng disah saya tangki teretan saya kapi WA gula dah orang aja di otang kang kok dia kok bawa tak oneng gula cai kok di otang kau tak nyangor jetai nih kok bawa tak oneng gula saya derem engki neka bene basa-basi saungkuna dadi mun kira sampean berat ya dulu entar ahli waris dadi ngocak pola andi salah lopot kebele tetangga kene ota beraja sengaja ota tak sengaja nyoon kelaban kerendahan hati ridhonnah ikhlasah pangabrukna sepora kita retan ki mungkin kene mun raja catat nablak tuku bede berung bede malao madaje mabere matemur cek liyo tange kapi iya nak gelu perkara saksi yang bagus tapi otak lain pak coba kan lah potos jangan saya ahli waris kan berikan lemari mentegi sepora ban ambu jong harus yang minta sepora yang bola ama amit tak nyaut rona siapa tak atau lero bola teman mata kedek mata kerjat iya urusan mehnya kan siapa orang siapa ada butuh lemula sete katipon bana apa Guste jangan Nabi Musa akhirnya Allah Ta'ala debu fa inni hayyun la yamut cak kebater Musa sengkok odi tak temate mon orang sekani ngajar mate engkok si odi tak temate cara ndak remah yardauni qul lahum kabala ka kaumah yardauni nyari tang ridho kalau bencar oleh tang ridho maka insya Allah orang roh bakal ridho. Kaifa yardaunaka? Nabi Musa tanya boleh. Kaifa yardaunaka? Katipun panapa caran tero oleh ridho na panjenengan Guste? Andi salah ka orang, saya salah la mate. Penta ridho na tak mungkin. Terus dari rumah, ya minta ridho na Gusti Allah. Mumpung bulan pasah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wanar neka tuan kanjeng Nabi bener tuan ngakan nabu ka asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah asyillah nas'aluka ridhaka wal jannah pecekan ya sekuwa wa na'udzubika min sakhatika wanar nyongok jempol aja bener tuan ngabuka ajir ya doa soropo banyak neng bulan Ramadan benih para pas benih para bukato selama bulan Ramadan soropa banyak nikah mari terawih
mari bojong sobu, mari zuhur. Sampeyan nanti kesempatan baca. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Para abu kadho asel. Nah, cara namun tono ridhone Gusti Allah, pola kalaban cara oleh ridhone Gusti Allah, orang sik kane ngaji ni gak ridho ke kuli sampean. Mun tak usahakan ni tak bisa, Pak. Dharma, salah ke orang lebih banyak. Ngane ngaji ke orang lah bosak. Terus, pikir pangeran lupa. Pikir Allah Taala ni ketau ning. Ada terus ada hisab na. Oh, tak bisa tetap udah perhitungan. Mun sik kane ngaji bi orang tenang bayi. Allah Taala tak mati kok. Beles. Sing ngerampas tanan orang, ngerampas saben orang, ngerampas mengkang orang, tenang. La tatafakkar fi dhulmi man dhalamak. Caknya banyak mikir dekat orang sing ngane ngaji ke kulibi sampean. Sehingga nambah pegel, nambah sakit hati nah, nambah dendam ke orang. Ita mare. Kuaku ning akhirat. Tetap beda hisab na kuaku ya dan Gusti Allah Subhanahu. Beda engki kak dinto kalaben cara engki kak dinto cara empat montro oleh ridhona Gusti Allah untuk nyari ridhona orang sik kane ngaji. Mun cara ngak nikah enten tak lakonin cara ngak nikah ya Allah alam. Lecek berharap selamat lah Pak. Karena kulit sampai ni pun banyak salah nak orang. Lebanyak pun kezaliman demi kezaliman ni kapos sak ka orang. Senyacat orang. Sing ngani ngaji syaro belain ampun banyak cak tambai pun. Kelaban cara empat pertama. Qala Allah Taala moko dawuh sapa Allah Taala bi arbaati asya kelawan papat piro-piro perkara. Pertama, binadamatil qalbi kelawan getuni ati. Getonongku atena. Kasta sar. Tak melik nongku pun. Cek kasta nasara ponan. Jero cek jerene, kanci cek kancine ponan. Lah nika syarat tobat nika. Orang mau tobat harus beda nadamah. Beda geton, beda kasta, beda cerita. Wah cerita. Reng bini di majong sete rasa Nabi kak tuan arego. Apil apa sete yontala. Abir apa sete ye nomor. Tahu saya cerita. Paketon ko pakasta. Ibarat nikah pon loka, topoen lokan. Ibarat nikah pedang, bendem perapat pedalem jak sampai ekar-kar boleh nikah loka. Jak sampai korek boleh luka lama nikah. Jak sampai ekale boleh bedang nikah malah tak beceng boleh. Nadamatul qalb. Ateno ongku kasta atas perbuatan dosa sampun lek lakoni gele. Cek kasta nampunan. Nika syarat taubat nika. Syurutu taubah nika. Ya. Ayyandama ala fi'li dzambi. Aroma sakasta, aroma seketon. Beni bangga kelaban fi'li dzambi kelaban ngelakonin dosa min haitsul ma'siyah. Terus tak belia boleh. Walla wa ayyazima ala alla ya'uda ilaih au ila mithlihi. Lambok iya lambok kan tobat dari ber mau nepel kan enja pada bayi. Apel bareng ngeber ya pada. Ila mithlihi pokon pada mendem. Tak belia boleh. Wa yagla anhu langsung nyepot sekala nikah. Mun pacet orang nikah terus atau betongku. Benih pola na ben tak mampu, abang nanti kemampuan, mulai tandi PC atau betul. Ceking beri na PC aja, dia boleh, main boleh, judi boleh, mulai tandi PC. Ceking saking beri na kesehatan, pangeran ya zina boleh, berhubung mulai tandi kesehatan. Artinya abang berde kemampuan, king ketonongku, cek kastanongku, nika syarat atau bet nika. Cek kastan ya Allah Gusti, kula ngani ngaji ka orang lambek Gusti. Di salah ka orang kasase salahin lah mate. Andi tanggungan raja di tanggungan banyak kula Gusti. Ketipun panapa kula.
nyon ridho najunan wa nadamatul qalbi ongguan cara getton ke pangeran nikah gimana tak senikah tak bisa orang mula tak getton atena. Nomor 2 wal istighfari lan moco istighfar bil lisani kelawan lesan atena getton lesan maca istighfar aroma sakasta takut cek takut sar ndek dosa nika takut mulai orang tobat nika orang kena setrum tegangan tinggi sampai napa nyamana obun sampai sung celeng bodoh angus kira-kira orang kadaria semari setrum raja musuh abali kening setrum boleh beda setrum kene bita kira gelem boncon jojo kas beda orang mari kening nginom indrim pah beda indrim boleh lebih ngestet teh orang yang pinter tadi nginom indrim boleh keng bunuh diri geton nggak nikah kasta nggak nikah istighfar ya banyak getone dalam hati makanya orang fasik bi orang tak fasik nih kayak congok kan dosa nih pak bene congok ibadah congok gendim orang ria jauh dari maksiat karena mun karo haji ben tahun masih maling tahu umroh ben bulan masih oleh korupsi ya bisa kayak nggak tinggal maksiat nih kah oh mun bene orang oleh hidayah dari pangeran tak kuat orang mun fasik ngagep dosa nih dosa kene kebi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bila mengatakan innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa alaih orang yang beriman yang sesungguhnya dia menganggap dosa yang ia lakukan sebagaimana dia duduk di bawah gunung yang besar toju neng bebene gunung ya khafu ayyaku alaih kebeteraki kok mon toju dina takut keneng longsor wak beto raja ya tas kira-kira mon beda orang toju lurus beto raja keker pancet toju napa ngalle sambian ngalle menyelamatkan diri takut keneng longsor takut keneng keker beto begitulah orang yang bermukmin ngangkep dak tusan eka sesuatu yang membahayakan takut mati sehingga berlindung menghindar rongku dari orang ahli maksiat dari orang-orang ahli mungkarat dari pelaku-pelaku maksiat takut ongku dak kemaksiatan ni takut pak nek orang beriman ongku wa innal fajir adapun orang fajir orang fasik orang lacot dari kata beliau yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfi faqala bihakadha orang fasik orang fajir orang munafik orang lacot menganggap dosa sebagaimana seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Lalat bernengelo nga, iya ke, hus, nyengke, kepak nyengke, iya ke, nyengke. Orang mun fasik dia jadi ya, ngangkep tu sana, karo engak lalat si bernengelo nga. Orang seiman enten pak, ngangkep tu raja, takut geger ke abon, takut mati. Farak beda perbedaan antara orang beriman mukmin al-fajir al-mukmin orang yang beriman yang ngangkep dosa ini membahayakan bahaya besar tapi orang yang fajir orang yang fasik ngangkep dosa ini kayak lala mpun amal deng sedeng guli sambian tosanya banyak syukur maksiat hindari ongku tak bisa orang menghindar maksiat nih kah kecuali orang-orang yang saya beri pertolongan apa aja masih maling apa aja pak atrawih masih bajingan ada urusan masih apa neng dah ada nyaman lah gun mau ada urusan keng ninggal maksiat mun bener orang saya kuat tak bisa nih kah tak bisa mun bener orang saya esto iman ada ke Allah Subhanahu wa taala istighfar bil lisan istighfar nikah kalaban cara nggak nikah atena geton pas aben istighfar minta sapora dekat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Monye kasan. Nomor 3
wa dam'il aini lan banyu meripat, yakni banyu meripat sing lugur krana wedi marang Gusti Allah. Banyu meripat sing krana wedi marang Gusti Allah. Al-Imam Ka'bil Akhbar beliau mengatakan, la an abki min khasyatillah hatta tasila dumu'i ala wajnati ahabbu ilayya min an atasaddaq bi jabali dhahabin. Kata beliau Al-Imam Ka'bil Akhbar, seandainya aku mampu nangis karena Allah Subhanahu wa taala sehingga air mataku mengalir di pipiku, itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada aku bersedekah daripada gunung emas. Nangis saya karena Gusti Allah, saya sampai depak ketang pepeh, aing tengah lah, aing merepat lah. Nangis karena takut ke Gusti Allah, nyap-cap ketang pepeh. Engkau lebih senang secap-capan saya karena takut ke Gusti Allah daripada engkau asedekah dari gunung emas. Dari berharga na aing mata sih karena takut ke Gusti Allah. Allahu Akbar. Ya. Singka Al-Imam Abdurrahman, Al-Imam wa qala Auf bin Abdullah, Imam Auf bin Abdullah beliau mengatakan, balagali alla tusiba dumu'ul insan min khasyatillah makanan min jasadihi illa haramallahu ta'ala dhalikal makan 'alan nar. Telah sampai kepadaku satu riwayat, tidaklah air mata menetes ke bagian tubuh daripada manusia yang tetesannya min khasyatillah karena takut kepada Allah, makanan min jasadihi netes ka jasad deka badanna. Apa kata beliau? Illa haramallahu ta'ala dhalikal makan 'alan nar, kecuali jasad saya capo aing mata saya karena takut ke Gusti Allah, saya nyap-cap dek badan pokang betes tanang lengan pepena, haram dia masuk neraka gua. Haram masuk ke neraka nih. Mun aing mata keluar karena takut ke Gusti Allah, laju pas nyap-cap ke badan, ocol aing mata jadi. Nangis tengah malam dekat Gusti Allah, minta sapora, minta ridho na Gusti Allah. Polan banyak salah ka orang. Ya, polan banyak salah ka orang. Malarat setero nangis ke pangeran nih Pak. Malarat. Kuaku mata pada nangis dina kiamat. Kecuali saya tak nangis, merepat saya toman nangis ning dunya karena takut ke Gusti Allah. Huh? Merepat saya nangis karena takut ke Gusti Allah. Wah, mana cerita aki banyak gelu. Saya terakhir, wa khidmatil jawarih lan napa niku khidmai utawa ngeladen ini piro-piro anggota. Badan nika tore kebe khidmah dekat Allah Subhanahu wa taala. Beda kebagusan semampu mampu nolong eterop, nomondonge podium, khidmah do umat nika. Ngampar lama yang ngampar lama. Setokang napa bae khidmah badan pola kelaban cara ngak nika oleh ridho Gusti Allah, orang sek kane ngaji nika juga ridho. Bedempak carana nadamatul qalbi, ketona ateh, tak boleh dek kekedzaliman, istighfar bil lisan, minta saporah kelaban istighfar, maca banyak lesan kelaban maca istighfar, nangis merepat keluar aing mata, wa khidmatil jawarih, badan ini kegunakan untuk khidmah kang kui agama. Bener kang kui ngerugiaki orang boleh mona. Sebiasa ngalak gedeng oreng, ngalak nangkan oreng, ngalak jagung oreng, gunaki kebai ngerombosin setialah. Area takut lebeti oreng. Sekira manfaat akhidmah, da umat akhidmah ke agama. Termoga titik ilmu si manfaat barokah. Mon la banyak salah nak orang, sek salahin la tada umur, jadi cara. Kalau bencara nyari ridhon Gusti Allah. Pola Allah Taala sa'billah waku otang-otang
Sauroba napa kecubaan ka orang mak pola pangeran pagi senyerah. Sebab orang ridho na Gusti Allah termo kemanfaat ya. Jadi cek sampai ngani ngaji ke orang, cek sampai lanyala ke orang, mau nek salahin orang tenang, cek kebeter Allah Ta'ala syahadabu ana hayyun la yamut, engkau odik tak temate Allah Ta'ala si bakal melis. Mun kulit sampean tak bisa melis, Allah Ta'ala si bakal melis pagi dengan akhirat. Matur kepada selamat. Cek sampai salah ke orang, cek sampai ngani ngaji ke orang, mun salahin orang kani ngaji orang, mun sampean berak semengikhlaskannya ya kuaku bertuntutan kuaku dengan akhirat. Matur muka titi ilmu si manfaat barakah cewaki daripada perbuatan ngani ngaji, perbuatan kezaliman sangerugiaki ke orang lain. Amin Allahumma amin. Al-babut tasi' wal 20 wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik غافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا قولا وفعلا كرما وارزق الكل أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله بفاتح إلى حضرة حبيبنا شفينا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر وسوس النار المالي في هذا الكتاب من الرحمن بن أحمد القاضي ثم إلى الإمام زين الدين المالباري ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجاد حمد زوجته الوالد أحمد خان عبد الله وصلى وغفر أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وطب وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. صراط الذين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب